Kamet basa jong ukli edu kabalang Katolik upu Francis ubala klat no na kani kasla perthai haka arpoi terik yoyong araja arpsan anpen kenriak no ya kamet na ka Chapel of the Casa Santa Marta she St. Peter's Basilica haka arpolai terik yoyong araja arpsan bat ka jingle niang bakadu kanong haka arpo undu terik yoyong araja arpsan kabahap haka singi sajjan Hasin Mary Major haka por kumbashi po beje step Saint Mary Major latep yo nyongot kiwe pat ki pop kata yo pop honorius balai house nam khat arspa arpo nyo ubala bat ya ka kam naru usnam khat arspa khan rio upop Nicholas Basau house nam khat arspa khandai puar upop Pius Pasan house nam khat sanspa nyo puar upop Sixtus Basan house nam khat sanspa khandai po upop Clement Bapra house nam khan riospa san pop Paul Basan house nam khan riospa arpuwe marupop Clement Bakhandai house nam khan riospa anrup khandai Ka Holy See Press Office haka arpo artrik yoyong araja arpusan kala penbana baya ka jingle niam bakhatdu an penya do Cardinal Giovanni Battista Re udin ka College of Cardinals haringkat ka jingedan bentalang dak patriarch ki cardinals ki archbishops ki bishops nalor ki phadar na kaleng ka parthai an penkot ya ka mas eucharistic da ka ultima commendatio pat ka valedictio kum ka dak jong jings dang ya ka novem dialis lani ka jingkan mau buram nalor ki mas bakhandai silanter halor ka jingklat no jong Pope Francis Cardinal Kevin Farrell Carmelengo jong ka Holy Roman Church un penya ya ka jingle nyam right of translation haka arfolai trek yoyong araja arpusan ka ban sedang haka por khandai beje men stamp ringkat bat ka jingdwai Hashwa ka jing tep don buram ka jing yat procession ban yat lingba ka Santa Marta Square bat na square ki Roman protomartyr nang tak an mi lingba ka Arch of the Bells sa St. Peter's Square bat ban rungpat sa Vatican Basilica lingba ka jing khangba Hakaduwan jo ka jing plapam u Cardinal Carmelengo un penyat ya ka Liturgy of the Word bat hakabapan kon an sedang ya ki jing let jingo ya ka met jong Pope Francis Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlo ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya